Rapasi bari nyimele ya hayani aingudzura zvavudi neti chatodosvikira miloro yanga bombo disvikerera hebarwesa ngamando ruba kunosvika hapa une babahone rambanga South African Institute of Physics Committee ine yashumana na renewable energy kamubuso warushaka dzina lavo libalihone asizopedzi bado baba co-director wa African Research Universities Alliance Center of Excellence hune mtshiriso wa Parapara FM riva richikotobavona ngauri ndi muvenda wa pano hayani ndangari wo Professor Mampieri ukodamini mumbulono wavo ndive na Rodigeda navo kadibana Namusi prof ndikovatanganidza kabega mshima Rodigeda madekona udi muashi na vatechelesa Parapara FM bone vachitamo vachipida chainobega mshima kabeka Facebook kana beka YouTube batode Parapara FM rinanwi misyote kana mtshiriso wa Parapara FM marara vachitamo tovusambuziso hanepo kadzi comment dzavo kabatsere pasi badaverese vavechipida chainobega nyamshuma prof ndikodorumele muramusi vachikadialuwa udamini mumbulono arandanga dorukabari vulele chifanso cha museba chiko aluwa bamutuko ulisa zikolomo ulisa zimbudzi enengei muvundino achivulana richikodialuwa kala chimbufe utamba dzibola zvezvi richiri rimidavini richikoditamba dzibola dzimbudzi dzichikodjana maveleni richipanda medzi vanga vane vamavele Namusi richibera murau bachikola veresa chibulana baba chivavononga runga bva mutondo ngavone na luti ngauri rodialuwa yani zvichinga zviyakondanyana vabebi vavasatu vavatu vojena zvikolo fedzi vava vachiri tutuwedza ngamanda kamafungo azvikolo vavasatu vavatu vane vana mishumo ine yatofikeyo ndikatitombula mukala vovana thaidzo ya yovana na malwadzi ene adzi epilepsy vapedzisira vachikolicha mishumo kale nenge makuwani vapedzisira vachiuya yani radhitwaluwa ngadzi grant dzenedzi kana mindende ineye vakala vachikowana na vakegulu vachikodipalapala pano na vala zvichikokonda ngamanda fedzi hadhitotusapo zvezvi richivoya pandai zvezvi onova nadzi NSFAS hezvi lakale rachidzividza dzitefsa richikojena nenge University of Venda primary yachibulana musi vachikwaluwa vatu vanji vasimbedzori haya vavachidizvivona zori hapa petu udova na something hapa vitu vava mwana denepo vava primary naone chikolo cho vachingandirati vava vachichifuna ngamanda ndova mtu wenda vandichifuna ngamanda chikolo ndichiya ndandisalovi chikolo naone ovosina nauri mutu angalova ngori vakalana vakegulu zvilakale vachifuna ngamanda chikolo vachidzula vachiamba uri ribve kanyimele ine ravakayei ndimafungo riti huti huiwe chikoloni primary ndizva vukuma ndandichidiva mutu wenda vandichivaliwa kave nevava top 5 ndandichifuna ngamanda physics kutobva musi ndi primary zvezvi zvadzi science yezvi azvingotoma zvino zvotoma murau ngamanda rarichidita richidilugisa nadziradio navakala inenge yayani nasu zva engineering zvichivoda kamafungo olugisa dzigolo ina mina zvote rarichidiva richikodigenerala kaso zvananga zvenaizvo pedzi kazvachikolo ndandichitochifuna ngamuya nambilu vakusumbesa zori mafungo ascience otitubva vachikadiva mutuko ngazvine zvizvo zvazviona nepotsina vova vachikodizviita kamuswa ane olindera ndidozvivona musi ndichiya chikuwani ndidozvivona musi ndonosvika kamuroro vufumi namuviri vangari minikai ingadiva isi atuva zvo zvascience pedzi chimwe nechimwe chine mutu akochiita ya ndingatorambori zvithu zvine mutu azviita achikadiva mutuku zviva zvichikomudzuzanya ngaimwe ndira uri yezvi achivoaluwa udoya kaeneyo udojiya lenelo budo nezva zvinondonova fetu une ava ntangamanda mara pedzi hela zvobva murava ngezvofi ulugisa dziradio ulugisa dzigoloi namini nazvote zvikadiva malofani naye yani goloi yachinyala isatu fonelwa vamazitizi kana vane vaye itoma yatatuviwa nyama zviambori hezvi zvithu zvoditwaluwa zvimalofani mutu utoma zvezvo achikadiva mutuku atoma udisedzela uri ndibudo lipiyo line angatiori ajiye lone richikodialuwa rarichidisedza mafungo uri ringakadiva madhokotela ringakadiva ava vopupisa zvipufane vane ano maduva vava vachikoripupisa mashango othe haditobhala zvichida pano napala zvichivoda kamafungo amasheleni mara pedzi kutobva ndikadiva mutuku ndova mutu ava achikosedzera panda uri ngabudho ili la science na technology line ndalifunesa ndingapedzisira ndoyagaya apa noni musiva ka secondary vobva mugoitwa vaya lwenje secondary ndingavo 1997 ndimini chovaitori vapfuri wezvikoro
Chithu chetu uri ndibve mugoidho ai nga chechila chipinga ai hova huna mapungo uri mugoidho chova chisako richiya kamurole wendava ndikoya kawe chova chachisatu vana science na physical science avo rine ndova muthu wendava ndichifunesa nga manda science na technology ndikatombula ndichidzura navo principal vachimfuna nga manda ngori ndova ndi muchudheni wava achitachelesa achibva panda ndichivasumbedzisa uri no ndikoteyo uri ndiye kachimwe chikoro chine chavana mapungo a science ngori nenda ndikuandana nga manda na mapungo a science ndapedzisira ndichikoya ngazvezvila chipinga rachizvidza ngazvestandard ungari ndidobvisira kagara uri ndiwamwa upiyo afo zvino richividza standard 8 ndapedzisira ndichikoya kachikoro charwenje ndichiyaka inenge ndichiyotoma standard 8 anenge kachikoro charwenje nainenge ndadiya ndasvika ndabvela panda nga manda zvichida kamapungo okona fedzi rarichitochimbira rwendo rune rwarichitosvika dzikilomita dzasvika na ubva chivulana uya rwenje utouya fedzi naradava ravuya futi nga milenje izvi richivoya rapedzisira ndichivotorengeriwa nakubhasigira kuenda vandichiyanga ngako chikoroni vombo mapungo auri ovana mapungo todo va pilot pano na pala ndiyo ne pedzi heva todo for va todo va pilot pedzi di pilot pedzi heva todo va yone kana ovana mango mabudo heva di pfuri ndi todo atevela ngamura musi basatu jecheyo yori ndi muthu wa science na technology mabudo diva hone budo la budokotela ndo dilifuna nga manda ndapedzisira ndichikoita na dzi application dzichikoya izula kale ya ichividzo fimedunsa ndatananganedziwa havo rovo kutodiwa chalede nga chila chipinga 20,000 ya chalede njinga manda havo kutodiwa 20,000 yotoregistara havo ri heyo chalede yevaisiwa ndapedzisira ndichiko uchincha ndichiya University ya Venda naone ndova ndisongoita application ndotoitezela zvine vari usokojena ndambodijena nepala ndatomogidima ndichikutodha dzi admission vapedzisira ndichikowana admission zvova zvamwa wa 1998 yezo ndapedzisira ndichikoadmitiwa kachikoro cha environmental science uya havo University ya Venda vatsokoimaima nepala vajiwa vojiwa nga uri mvelelo dzavo dzovati dzauti kha vatotoedza machudeni uri vazvidiva uri ngoho ndiya uri kha chipinga chine rakochira kachoi nikoti yotori ni valese nga mandesa uri nive na dzi results dzavudi dzine namusi ni chiya ni songo apply vadiri haidani ngori vakuvona mini nomboro dzanu dzodzura zvavudi ndi zvavukuma dzi university futi ano maduva ai huna mutatisano muhulwane nga manda zviyakonda ujena dzi university nendoshumesa nga manda dzi university ndoshuma nepala University ya Venda sa lecturer ndatuwa ndashuma na University ya Stellenbosch ndashuma University ya Fort Hare na zvino ndikadiva na mishumo ine ndaita nga kadzi university zviyakonda nga manda huna mutatisano muhulwane nga manda arali muthu asongotowa navo dzi 70% uya mthai zviyakonda uri ajene ende mabudo huna mabudo avudi musi zvichida kha vathu vane vavori vophasa nga ndila yavudi nenda ndichifuna nga manda physics ubva kale ndiching'wala kha mulingo wa grade 12 ndopedzisira ndowana 100% ya physics avori ndandisati wandana nga manda na chemistry maraga dzamboditselanyana pasi ngainenge ka chemistry pedzi zvine ndangatotutuwedza kha ava vane vava chikoloni zvazvino vane vava kadzi grade 12 ndizvori khauvaliwe nga manda bugu kha pfunzo huna vumachelo avudi vathu vanonga vorina rarisa kuti radihumbulelo uri limwe ḓuvha ndi nga vha ndo dzula apa ndichikho interviewa nga mafhungo auri ndo shuma zwavudi vhutshiloni ubva murahu ḓo swika hune nda vha hone zwino usa ṱanganedziwa havho musi vha tshi khou ṱoḓa yo guda medicine na surgeon zwo vha fara nga nḓila ḓe ndi zwithu songo pfaraho zwavhuḓi na luthihi nga hetshiḽa tshifhinga ri tshi kha ḓivha vhaṱuku abe ho vha hu na mafhungo a o ṱaṱisana na dzikhonani uri nṋe ndi ḓo fhedzisela ndi hafha dzikhonani na vhone vha tshi ḓiri ri ḓo fhedzisela ri nga hafha musi ndi tshi ṱanganedziwa medunsa nda ndo takala nga maanḓa naye ane ho vha o takaliwa fhedzi havha na mafhungo uri a hu ngo vha na masheleni ori ndi kona u isa phanḓa medunsa fhedzi hezwo zwithu zwi si ita uri ndi humele murahu nda fhedzisela ndi khou gidima ndi tshi ya University ya Venda musi ndi tshi ṱanganedziwa University ya Venda nda takala nga maanḓa
ndi muthu ane ndi ita hezwiḽa zwine hapfhi u fanela uri u sedzese nga maanḓa hezwi zwine wavha nazwo nga tshetsho tshifhinga. Nga hetshiḽa tshifhinga ndo mbo ḓi sedza zwori zwine ndavha ndi nazwo hovha u admission ya University ya Venḓa. Nda ḓivhudza uri ndi fanela u dzhena hafha University ya Venḓa ndi shume zwavhuḓi. Nga tshetsho tshifhinga ndi kha tou zhumbula ndi tshi tou dzhena University ya Venḓa nda ri ndi fanela uri ndi shume Kruger National Park ngori nda ndi tshi funa nga maanḓa na hezwi zwa dziphukha. Muroro wa fhedzisela u tshi khou bvelela nda fhedzisela mushumo wanga wa tou thoma wo vha hanengei Kruger National Park Scientific Services ndi tshi khou shuma kha research. Ndo vha muṅwe wa vhathu vho tou thoma u dzhena Scientific Services ya Kruger National Park. Yani afha kha environmental science vha khou gudela hanefha University ya Venḓa ndi mini tshe vha tshi funesa khayo? Ra ri tshi guda ri tshi khou funziwa nga vhathu vho no nga vho Professor Saidi na vho Professor Omara Ojungu, vho vha dzi role model havho vhathu ngori nga nḓila ye vha vha tshi ri funza ngayo. Zwithu zwihuluhulu zwe nda ndi tshi zwi funesa nga maanḓa ndi science nga maanḓa u ya phanḓa. U ṱalutshedza tshiṅwe na tshiṅwe nga science na musi ndi nnḓa nda ndi tshi ṱalutshedza zwithu vhunzhi ha zwithu nda ndi tshi zwi ṱalutshedza nga science. Zwine tshiṅwe tshifhinga zwa zwi tshi swika hune zwa ita uri dzikhonani vha pfhe vha sa tu vha right vha tsini na nṋe nga nṱhani uri tshiṅwe na tshiṅwe tshinoni tshi ḓo fhufha tsha fhira nṋe nda ṱalutshedza nga dzi velocity uri tshi khou gidima nga luvhilo lungafhani zwo no nga zwenezwo. Fhedzi hezwi ndi tshi khou ḓi ita environmental sciences zwithu no nga zwene zwa dziphukha nda ndi tshi zwi funa nga maanḓa. Zwe ra ri tshi funziwa ngori dziphukha dzi managiwa nga nḓilaḓe, dzi game reserve ndi zwithu zwo imaho nga nḓilaḓe nda ndi tshi zwi funa nga maanḓa ndi tshi wana na dzi distinction kha hezwo zwithu. Zwithu zwo no nga dzi ecology henefho hone havha u tshi khou sedziwa mavu uri mavu avha khou tou itisa nda tshi zwi funa nga maanḓa. Miri yeneyi nda ndi tshi zwi funa nga maanḓa. Ndi ngazwo ndo fhedzisela hezwi ndi tshi vho tshintsha mabuḓo ndi tshi vho ya kha dzi physics futhi na dzi engineering. Nda fhedzisela ndi tshi khou isa phanḓa ngo sedza uri ri nga itisa hani muḓagasi zwi tshi khou bva kha dzi khuni. Ndi hone fhethu hune ra pfhi ndi area of specialization yanga ndi ḽone buḓo ḽanga ḽihulwanesa kha hezwi zwa mafhungo a fulufulu hune ri a kona u dzhia dzi khuni ra ita ngadzo ra dzi dzhenisa kha dzi reactor ra ita dzi gese u bva hafho ra kona u ita muḓagasi ngazwo. Ndo fhedzisela ndi tshi khou wana scholarship nga vha Eskom ndi tshi khou shumana na technology yo no tshimbilana na zwezwo na zwino dzi ḓivha hone dzi technology mashangoni ya seli dzine dza vha dzi khou shumisa hezwo zwithu dzine dzo bva kha mafhungo a dzitsedzuluso dzine nda dzi ita. U ḓiwana vha muthu mutsi wo tou thoma u shuma kha huṅwe fhethu fana na hafha vha u amba ngei Kruger National Park zwo vha ita uri vha ḓipfhe vhani? Ngauri ndi ḓivha zwakale ndi ḓivha zwakale yavhuḓi nga maanḓa. Zwa zwi songo leluwa ngori ra ri khou ḓi shuma na vhathu vhane vhaṅwe vha hone vha sathu tou ṱanganedza zwavhuḓi uri vha nga shuma na vhathu vhatswu. Nga maanḓa vhathu vhatshena vhe ra ḓivha wane hanengei vhaṅwe vha vhono ḓivha na miṅwaha yo no fhira 13 vha hanengei vha tshi khou ḓi shuma hanengei. Hezwi u tshi vho ḓa mafhungo a muṅwaha a muvhuso wa dzangano ḽene ḽa African National Congress vha tshi vho ri hu khou tea u itiwa dzi tshanduko ri tshi vho dzhena zwa thoma zwi tshi nga zwi a konḓanyana ngori vhatshena vha sa tu ri ṱanganedza nga nḓila yavhuḓi. Huṅwe zwa tshi konḓa huṅwe vha tshi vho vhona uri ri a thusa nga maanḓa ngori ndo vha muṅwe wa vhathu vhe ra thusa nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi tsedzuluso henengei Scientific Services. Ndo fhedzisela ndi khou ita na tsedzuluso dziṅwe dze dza fhedzisela dzi tshi khou ita uri Kruger National Park na science na national park ngo angaredza sun parks vha kone u tshimbidza mafhungo o manager zwithu zwi no nga dzi nḓou nga nḓila yavhuḓi zwi tshi khou bva kha uri ndo mbo ḓi expanda kana u extenda research ye ya vha i tshi khou itiwa kana dziṅwe dzitsedzuluso dze dza dzi tshi khou itiwa henengei nga kha tsedzuluso dzanga ra fhedzisela hu khou vha na mawanwa avhuḓi nga maanḓa a sia vha sun parks vha tshi khou kona u manager zwavhuḓi mafhungo a dzi nḓou ngori zwa kale dza dzi tshi tou itiwa hezwiḽa zwine ya pfhi ndi culling dzi tshi tou vhulaiwa mara fhedzi nga nṱhani ha tsedzuluso dzanga na mawanwa vha fhedzisela vha tshi khou tshintsha dzi tshi tsha tou vhulaiwa dzi tshi vho tou u fariwa dza isiwa kha dziṅwe dzi phaka nga u tou ralo nga u tou ralo. Ndi nga ri ndo dzula hafha nda ri vhone vhaṅwe vhathu vhane vha uri vha khou tshila muḽoro wavho
vho dzhia zwithu zwine vha zwi funa vha khou tshila ngazwo. Ndi a tenda na pfhufhela na musi vha tshi vuwa vha tshi yo shuma ḓuvha na ḓuvha a vha pfhi unga vha khou ya mushumoni ngori vha khou ita zwithu zwine vha zwi funa. Ndi ngani zwa ndeme uri muthu muṅwe na muṅwe no khou tshila ane a khou thetshelesa na mbekanyamushumo ane a khou tou i ṱalela a zwi ḓivhe zwa uri kha ndi ite zwithu zwine nda zwi funa, ndi songo lavhelesa masheleni, ndi songo lavhelesa uri mukene u khou ita zwigede. Nṋe muṋe ndi ite zwine nda zwi funa ngauri ndi ḓo ḓifheliwa musi ndi tshi khou ita mushumo wanga ḓuvha na ḓuvha. Hezwo ndi zwone zwithu zwihulwane nga maanḓa kha nṋe vhutshiloni ngauri hezwi u tshi ita zwithu zwine wa zwi funa a u wani vhukonḓi khazwo. Nṋe ndi muthu ane ndi a shuma nga maanḓa tshifhinga tshinzhi mushumo wanga u vha u khou gidimisa na ḽifhasi nga vhuphara ngauri ndo no tou vha muḓivhi wa hezwi zwa muḓagasi na fulufulu ane a ḓivhea shango nga vhuphara ḽifhasi ḽoṱhe. Nga nṱhani ha uri hezwi ndi tshi ita mushumo wanga ndi ita ndo ḓifunga nga nṱhani ha uri ndi ya u funa nga maanḓa. Ndi kha ḓi tou humbula ndi shuma nga maanḓa zwiṅwe zwa zwithu zwine nda zwi ita ndi u eletshedza vhathu vha no nga muphuresidennde wa shango zwi tshi ḓa kha mafhungo a muḓagasi, vhathu vha no nga dzi minista wa science and innovation na minista wa vhene vha energy. Ndi kha ḓi tou humbula na tshifhinga tshine tshiṅwe tshifhinga hezwi ri tshi khou ita dzi thandela hu ya pfhi a zwi ngo tea uri zwi isiwe kha zwithu zwa vhudavhidzani zwi sathu u vuliwa nga dzi minista kana nga muphuresidennde vhone vhaṋe. Tshiṅwe tshifhinga ndi tshi swika hune nda vho sokou foda vha wana ndo no sokou posa hezwiḽa zwithu kha dzi social media nda vho tou founeliwa nga vhaṅwe vhashumisani vha ri hei habe hezwo a zwi ngo tea ya hafho nga nṱhani ha mini o takalesa uri ndo ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u shumisa nḓivho yanga u tshintsha matshilele a vhathu nga maanḓa zwikoloni henefha ri a ita zwithu zwine ra pfhi ndi dzi science lab na dzi media lab dzine dza vha dzi tshi khou thusa nga maanḓa kha vhana vhane vha wanala zwikoloni zwine zwa vha uri a zwi tu vha na zwithu zwoṱhe nga u tou ralo henengei mahayani. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa sumbedzisa uri ndi a takalela nga maanḓa mushumo wanga no shuma tshiṅwe tshifhinga ndi a shuma langa ḽisatsha ndi sa khou zwi pfha nga nṱhani uri ndi vha ndi tshi khou takalela zwithu zwine nda vha ndi tshi khou zwi ita. Hu na fhethu hunzhi hune ndo ḓivha ndi tshi khou vhidziwa upfhi kha ndi ḓe ndi shume ngafha ndi kha position ine a thi tsha apply mushumo ndi vho tou vhidziwa uri kha vha ḓe ngafha. Ndi tshi bva University ya Fort Hare ndi tshi ya University ya Stellenbosch ndo ḓi tou vhidziwa upfhi kha vha ḓe ngafha hu na poso ya director ya center ya renewable energy. Na musi ndi tshi bva henengei vho Stellenbosch ndi tshi ḓa nga ngenoni vho Sanidi hune nda vha hone zwino ndo ḓi tou vhidziwa vha ri ndi kale ri tshi khou advertise a ri khou wana muthu ane ra vhona uri a nga kona u ita mushumo une ra khou ṱoḓa u tshi itiwa. Nda ḓi ita zwiḽa zwine zwa pfhi ndi u ṱuṱuwedziwa uri kha ndi apuḽaye. Ndi tshi apuḽaya ndi tshi vhoya henengei kha dzi interview zwa ḓi tou fhedzisela zwi tshi khou vhonala uri kha shango ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe heyi poso ya head wa energy secretariat ndi poso ine i tea uri i dzhiiwe nga nṋe. So ndi zwithu zwine zwi vha zwi tshi khou bva kha zwithu zwine ra ri passion nga tshikhuwa kana u funesa nga maanḓa zwithu zwine wa vha u tshi khou zwi ita. Zwa zwino sa zwe nda zwi sumbedzisa hu na fhethu hune nda tou pfha na nṋe muṋe ndi tshi tou mangala nda ndi Spain vhege mbili dzo fhiraho ndo ri ndi tshi tou dzhena kha conference no tou tshimbila u tou bva vothini u yo swika tshiduloni zwo konḓa ngori vhathu vhoṱhe vhe vha vha fhaḽa vha tshi khou ḓivha muṅwe na muṅwe a khou takuwa a tshi khou ndumelisa. Namusi ndi sathu swika hafha nda ndi khou hosta vhathu vhane vha vha dzi international vha tshi swika vha tshi khou ḓi sumbedzisa uri no ra ri khou ḓi vha tevhelela u bva murahu u bva kale ri a zwi ḓivha uri vha bva phanḓa kha mushumo une vha u ita. So hezwi zwo ita zwithu nga u tou funa zwi a thusa nga maanḓa. Musi ndi tshi bva kha iṅwe poso ndi tshi ya kha iṅwe tshifhinga tshinzhi a thi sedzi nga maanḓa masheleni ndi sedza nga maanḓa uri ndi ḓo kona u aluwa na ndi tshi kha A poso. Zwa zwino ndi khou tshimbidza dzi tsedzuluso dzoṱhe dza energy dza Afrika Tshipembe dza Department ya Science na Innovation. A hu na tshino itiwa tshi songo pfukha nga ngenoni kha nṋe zwi tshi ḓa kha mafhungo a fulufulu a dzi tsedzuluso hedzo zwi ita uri ndi zwone zwo no ita uri ndi fhedzisele ndi tshi khou kona u ḓivhea na kha ḽifhasi nga u tou ralo. Fhedzi arali ndo vha ndo sedza mafhungo a masheleni nda ḓo vha ndo ri hai hanefha University ya Stellenbosch vha khou badela zwavhuḓi badi ndi nga dzula henefha. Fhedzi na vha University ya Stellenbosch vha ri ri khou tendela uri u ya ngei mara fhedzi ri kha ḓi ṱoḓa uri u vhe na association na vho riṋe vha mpha zwithu zwine zwa vhidziwa upfhi ndi extraordinary professor
ndi hafha ndi extraordinary professor ya Stellenbosch University ndi tshi khou shuma futhi nga hangenoni kha South African National Energy Development Institute ndi tshi khou thusa kha mafhungo a dzi research nda dovha nda thusesa nga maanḓa kha hayo mafhungo ori shango li songo shumisa muḓagasi ngo sielisana ndo vha na tshanḓa tshihulwane nga maanḓa kha zwithu zwine zwa khou itea zwino. Vhamba nga mafhungo vha extraordinary professor a ri ṱalutshedza uri afho u vha khou pfhi ndi title ḽiḓe. So kha dzi university hu na muthu ane a pfhi ndi associate professor zwi tshi khou bva khori ono shuma u swika ngafhi ri tshi khou ho sedziwa zwithu zwo no nga dzi publication u supervisor matshudeni u funza uri una experience tsho gumaho nga ngafhi havha na muthu ane a pfhi ndi full professor ane u vha a tshi tou vha nṱhanyana nga ha hoyu wa associate professor ndi vhone vhane ha vhuya pfhi full professor professor vhu tshi nga ho gumanyana hanefho fhedzi hezwi muthu a tshi ṱuwa kha university hu na dzi university dzine dzi a sedza vha sedza uri muthu o shuma nga mishumo yawe o ri vhea ngafhi sa university arali o ri vhea zwo fhethu havhuḓi vha ya kona u ita hezwiḽa zwine vha ri vha khou mu honora kana vha khou mu livhuwa ngo mu ṋea title heyi ine ya pfhi kha dziṅwe dzi university pfhi extraordinary professor ine heiḽa title ndi a kona u i khipha lwa tshifhinga tshilapfhu ya dovha ya ntendela uri ndi kone u mela kha university ndi ise phanḓa no shuma na university zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzitsedzuluso ndi hezwo zwithu zwine zwa itea fhedzi hu na tshifhinga tshine arali muthu a tshi khou ṱuwa university vha university vha tshi sedzulusa vha wana uri ha ngo tou shuma zwavhuḓi navho kana ha ngo tou vha na impact khulwane vha fhedzisela vha tshi khou dzhiela na title heiḽa yo no pfhi ya professor vha ri hai vhone vha tshi ṱuwa zwino vha vho pfhi vho mister a vha tsha pfhi professor zwi tshi khou bva khori vho shuma nga nḓilaḓe so nne vha tshi tou sedza mushumo we nda u ita sa kha Stellenbosch University vho fhedzisela vha tshi khou ringa uri nda ndi tshi khou tshimbidza ndi nne we nda vha ndi tshi dzhenisesa ndi khou tshimbidza program ya dzitsedzuluso ine ya ina masheleni manzhi nga maanḓa u fhira dzi professor dzoṱhe dza University ya Stellenbosch ndi khou amba ndo ṱanganyisa na vhatshena hafho zwino nda dovha nda vha uri ndi nne ndo thoma heyi Center of Excellence ine ya pfhi ndi ya African Research Universities Alliance ine ndo ri u thoma nda mbo ḓi dovha nda vha director yayo ndo vha director ya dzi center mbili nga tshifhinga tshithihi ndi hafha ḽa Stellenbosch University na yone heyo director ya vhori ya heiḽa center ya vhori na yone ya i tshi khou ḓa na masheleni ayoho nda dovha nda vhori nda ndi tshi khou kona uri ndi ise university vhathuni nga dzi thandela dze ra vha ri khou dzi ita ra tshi ita dzi thandela dziṅwe dzi tshi itiwa vho Limpopo kha mavundu ana nga vho North West na hoṱhe ri tshi khou ḓi thusa na zwikoloni na zwithu zwo imaho nga nḓila yeneyo so vhori vha tshi sedza hezwo zwithu zwoṱhe vha ri no ho muthu ndi muthu ane a vha uri o thusa nga maanḓa zwi tshi ḓa kha research vha tshi sedza dzi publication vha wana uri ndo no publisha dzi article dzo no fhira 100 kana ḓana and then zwithu zwo no pfhi dzi citation hezwiḽa zwine vhathu vha tshi khou ita dzitsedzuluso vha fhedzisela vha tshi khou ṅwala uri u ya nga professor Vho Mampheli hezwi zwithu zwo ima nga heyi nḓila zwa zwi tshi khou fhira 3000 zwine a si vhathu vhanzhi vhane vha vha na profile dzo imaho nga heyo nḓila ri tshi sedza kha mafhungo a dzi university vha fhedzisela vha tshi khou ri ho muthu u a tea uri a fhiwe profile heyi ine ya pfhi ndi extraordinary professor wono vha nga nṱha professor zwine vha 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 tshi vho tou ri iwe u makona zwoṱhe kha hezwi zwine wa vha u tshi khou shuma ngazwo. Ndi kumbula uri vha ri tshimbidze ofisini dze vha tshimbila khadzo na poso dze vha tshimbila khadzo u tou bva haningei vha tshi bva University ya Venḓa. Ndo lecture nyana University ya Venḓa for about 7 months ndi tshi khou ḓi funza zwithu zwa environmental science and then nda ṱuwa nda shuma Kruger National Park Scientific Services hune nahone ndo vha muthu wo tou thoma kha group yashu ro vha vhaṅwe vhathu vho tou thoma u vha vhathu vhatswu vhane vha vha khou shuma kha scientific services u ita zwa dzitsedzuluso u bva hafho nda shuma University ya Cape Town nda ndi tshi tou vhidzwa upfhi ndi research technician nda ndi tshi khou thusa na dzi professor na matshudeni vha tshi khou ita dzi research kana dzitsedzuluso u bva hafho nda ṱuwa nda shuma kha University ya Fort Hare ndo vha ndi tshi tou pfhi ndi Eskom research fellow ndi hafho nda thoma u ya kha zwithu zwa fulufulu nga maanḓa
na midagasi he nda ndi tshi khou ita dzitsedzuluso dzo ita mudagasi nga zwithu zwa dzikhuni zwo ṱangana na uri nda ndi tshi khou ita doctoral degree yanga henengei University of Fort Hare ndi tshi wana doctoral degree nda ḓisa phanḓa no shuma University of Fort Hare sa senior researcher nda fhedzisela ndi tshi khou wana hezwi zwine vha ri ndi associate professor University of Fort Hare zwi tshi khou bva kha mushumo nda vha ndi tshi khou ita u bva hafho ndi hafho he nda tou founeliwa nga vha Stellenbosch University vha mbudza uri vha na poso ya director wa center ya renewable energy ine vha pfha uri muthu ane a qualifya u dzhia anga vha nne ndi hezwi ndi tshi ita application nda ḓi tou ya interview na vhone vha ḓi zwi vhona uri hayi hoyu muthu ndi ene ane a tea uri a dzhie poso vho mbudza nga ḽeḽo ḓuvha ḽa interview uri position ndo i wana vha fhedzisela ndi tshi khou isiwa na dzi dinani vha khou zama u amba na nṋe uri ndi tende u dzhia poso iḽa nda ḓi fhedzisela ndi tshi khou dzhia poso iḽa Stellenbosch University ndi hafho he nda shuma nda fhedza nga ṅwaha u tevhelaho ndi tshi khou ita heyi center iṅwe ya African Research Universities Alliance ine heyo center of excellence ya tshi khou shuma na dzi university dzo fhambananaho kha dzhango ḽa Afrika nda ndi tshi ya vho Ghana ndi tshi ya vho Kenya no West Africa, East Africa na henefha kha SADC region u bva hafho nda kona u wana poso ya head wa energy secretariat kha SANED hune ndi yone ine nda nga tori ndi primary position ine nda khou i fara zwa zwino ndi dovha nda vhori sa zwe nda sumbedzisa ndi extraordinary professor Stellenbosch University ndi dovha nda vha associate research professor Durban University of Technology hune nahone ndi vha ndi tshi khou ḓi shuma na matshudeni na vhaṅwe dzi researchers zwo ita zwa dzi tsedzuluso henengei ndi dovha nda ita zwithu zwine zwa pfhi ndi dzi lecture kana dzi pfunzo kha dziṅwe dzi university zwone zwino nda ndi tshi khou ita lecture kha matshudeni vha Wits University nga mafhungo enea a energy ndo sedza nga maanḓa kha dzi energy policy kana milayo ine ya vha uri i tea uri i tevheleliwe zwi tshi ḓa kha mafhungo a fulufulu kha shango ḽa Afrika Tshipembe kha poso ine nda vha nayo zwa zwino ndi ḓi dovha nda vha ndi tshi khou shuma na vhathu vha nonga vhathu vha Sasol hune nahone ndo vha ndo appointiwa sa advisor kha zwithu zwine ra zwi vhidza ndi Sasol Research Council ndo vha ndi mueletshedzi wa khamphani ya Sasol zwi tshi ḓa kha mafhungo a zwithu zwa hydrogen ndo ḓi tou resigna nga nṱhani uri kha poso ine nda vha khayo zwino ri vha ri tshi khou tshimbidzana na mafhungo a hydrogen kha shango ḽoṱhe nga vhuphara zwo ṱanganyisa na zwine vhathu vha Sasol vha tshi khou zwi ita ofisi yanga ndi yone ine ya vha uri ndi yone ine ya vha i khou tshimbidza economy ya hydrogen yoṱhe ri khou amba nga economy ine ya vha uri hu ḓo vha na dzi investment dzine dza eḓana vho 300 billion rands so project dzoṱhe dzi vha dzi tshi khou coordinatiwa nga ofisi yanga ndi hezwo zwithu zwine nda vha ndi khou zwi shuma tshifhinga vha tshi vhona gai tsho shuma mishumo yoṱhe tshifhinga tshi a konḓa tshiṅwe tshifhinga na nṋe muṋe ndi a ḓivhudzisa uri ḓuvha ndo tshimbila hani khaḽo musi ndi tshi sedza diary yanga i managiwa nga vhathu vhavhili nga nṱhani ha zwezwo zwo uri tshifhinga tshi vha tshi khou konḓa tshiṅwe tshifhinga ndi a shuma u fana na Namusi ro ḓi tou shuma nga tshifhinga tsha lunch zwiḽiwa zwa tou ḓisiwa ndo dzula muṱanganoni nda ḓi ḽa ndi tshi khou isa phanḓa na miṱangano nga nṱhani uri tshifhinga tshi vha tshi khou konḓa nga maanḓa ri a lingedza nga maanḓa uri ri ite u wanale tshifhinga tsho uri muthu a ita tshi awela fhedzi zwi a konḓa ngori tshiṅwe tshifhinga ndi a dzhia leave nda vha ndi tshi khou founeliwa u tshi khou pfhi vha khou tea uri vha gidime vha ye kha power station ya Eskom ngafhi nga tshifhingaḓe leave ya mbo ḓi vha yo fhela nga tshetsho tshifhinga tshiṅwe tshifhinga vha vha khou founeliwa uri hayi hu na hezwi na hezwi zwine zwa vha uri zwi khou vha ṱoḓa sa tsumbo ya vhidziwa dzi phalamenndeni henengei uri u yo ṱalutshedza zwiṅwe zwa zwithu zwine ra khou zwi ita zwi tshi ḓa kha dzi energy crisis committees dzine ra vha miraḓo yadzo wa kombetshedzea uri u litshe zwine wa khou ita zwone u gidime u ye phalamenndeni
tshiṅwe tshifhinga u ya ri u Cape Town u tshi khou tea u vhuya Johannesburg hapfi hai vha songo fhelela Johannesburg vha tshi to swika Johannesburg vha ya North West hu na zwigede wa lenda fha OR Tambo wa driver wa ya North West ndi nḓila ine ra shuma ngayo ndo no ḓowela na muvhili wo no ḓowela ndi vuwa nga ḓuvha na ḓuvha ndi vuwa nga 5 o'clock nga matsheloni ḓuvha langa ḽi thoma nga tshetsho tshifhinga nga 5 o'clock nda thoma u sedza mimesedzhi zwoṱhe na vhathu vha media dziphalaphala FM tshiyo tshifhinga i amvusa nga 5 ngange kha borambiana nda ḓiya nda ṱalutshedza ngori ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine a ri ngo tea u hana sa vhaḓivhi ri tea uri rise information vhathuni so arali phalaphala FM ya ri 5 o'clock dziṅwe dzi radio na dzone dza ri 4 o'clock muthu u ya vuwa nga tshetsho tshifhinga a isa nḓivho vhathuni a dovha ya eḓela ku 15 minutes then a vuwa kona u thoma ḓuvha so tshifhinga tshi a konḓa nga maanḓa zwa zwino tshiṅwe tshifhinga ndi ya ri ndi henengei seli nda vha ndi tshi khou tea uri ndi dzhene kha miṱangano ine ya vha iri i khou itea ngeno Afrika Tshipembe hezwi zwa zwithu zwine zwa pfhi dzi online meeting zwi a thusa nga maanḓa ano maḓuvha ngori madzuloni uri muthu a to fhufha a ye fhethu kana a to drive a ye fhethu tshiṅwe tshifhinga u ya dzula ndi a thoma ḓuvha langa hayani nda ḓi to dzula ndi khou ḓi ita miṱangano ndi henengei hayani ya dia vho 12 henengei nda kona u driver nda ya ofisini nda kona u isa phanḓa na miṱangano yanga a ina tshifhinga tshiṅwe tshifhinga muṱangano ya thoma nga 6 ya nga madekwana ya fhela nga 12 ya nga matsheloni ndi hezwo zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou itea nga maanḓa ngori hezwi u muḓivhi nga maanḓa wa zwithu u vha u tshi khou ṱoḓea fhethu hoṱhe ende u tea uri u lingedze nga nḓila dzoṱhe uri u wanale hafho fhethu hoṱhe hune wa vha uri u khou ṱoḓea kha hezwo zwithu zwoṱhe zwi vha zwi ṱalutshedza thi ngo pfha vha tshi khou amba nga tshifhinga tshavho tsho uri hai nda ita ndi tshi ya na mimoḽoni kana nda ita ndi tshi rwiwa nga muye kana tshifhinga tshavho vhone vhaṋe tshifhinga tsha muṱa tshifhinga tshanga tshi a konḓa tshifhinga tsha muṱa tshi a konḓa ndi a lingedza nga maanḓa uri musi ndi hone nga maanḓa nga dzi weekend henefha ri ite ri tshi ye henengei mimoḽoni na dzi credit card dzi tshi yo beniwe henengei mashophoni uri muṱa u kone u takala nyanavho na vhone uri nda ndi hone hayani so ndi a lingedza nga maanḓa uri nga maanḓa migivhela na dzi sonda henefha ndi vhe ndi tshi khou ita mafhungo uri ndi vhe ndi tshi khou awela na muṱa naho tshiṅwe tshifhinga zwi tshi konḓa ngori tshiṅwe tshifhinga vha wana uri ndi vha ndi tshi khou hu mugivhela o ralo hu hone ndi tshi khou vhuya ndi tshi khou bva mashangoni hu na vhege mbili dzo fhiraho ndi tshi vhuya Spain ndo ri ndi tshi swika hafha OR Tambo ndo to ḓa ndo swika nga mugivhela nda dzula honoyo mugivhela nga sonda nda vha ndi tshi khou ṱoḓiwa Cape Town nda vha uri ndi khou tea uri ndi fhire na vha muṱa vhono zwi ḓowela uri mushumo wone wo ima nga heneyo nḓila mara fhedzi hezwi hu tshi vha na tshifhinga ndi a lingedza nga nḓila dzoṱhe uri tshiṅwe tshifhinga ndi a to dzima na dzi founu uri ndi songo founeliwa fhedzi na vhathu vha media tshiṅwe tshifhinga vha vha tshi khou ḓi founa uri prof ri khou vha ṱoḓa ndi moḽoni hangeini vha ḓa vha khou ṱoḓa uri ndi bvelele kha SABC channel 404 zwi amba uri ndi tea uri ndi siye muṱange ndi gidime ndi hayani ndi swike ndi dzule phanḓa a computer ndi ite interview ya SABC 404 ndi kona u bva hangeini ndi gidime ndi humele kha vha muṱange noni mimoḽoni so no thusa ndi zwo uri fhethu hune ra dzula hone hu na zwithu zwinzhi hu na fhethu hune u ya kona u isa vhana for u ḓimvumvusa hu na fhethu hune ya mimoḽoni hu tou vha hanefho tsini hune muthu anga ḓi tou posa tombo ḽa swika mtshirizi wa Phalaphala FM Namusi Rodigeda na Prof Samson Mampieri vhane vha vho ri tshi ḓa kha mafhungo a miḓagasi vha tou vha makhonya ndi vhone vhane vha tou zwi ḓivha zwoṱhe na musi ri khou tou vha ḓivha khwine na u pfha lwendo lwavho ri khou swikisa hani hafha hune vha vha hone sa musi vho amba musi vha tshi thoma uri zwa zwi songo leluwa zwino hafha ndi hone hune na vhone hanefho hune vha khou thetshelesa vha hone vha ya fanela u guda uri vho zwi konisa hani mbudziso dzavho ndi dza ndeme kha vha ye fhaḽa fhasi kha dzi comment vha rumele mbudziso dzavho ri khou dzi vhona ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vhona ngo thetshelesa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vha tshi khou shela mulenzhe kha ino mbekanyamushumo ri hone hafhaḽa kha X vha ri wana kha @Phalaphala FM re live hafhaḽa kha YouTube na kha Facebook dovha ra vha hone hafhaḽa kha 87.9 na 7.8 Prof vhone vho xelelwa nga mme mubebi vha tshi kha ḓivha muṱuku nga maanḓesa zwine ndi zwone zwine zwa ita uri vhaṅwe vha vhaswa vha kheluwo vha si tsha ḓiwana vha tshi khou swikelela miḽoro yavho vhone zwo vha kwama nga nḓila ḓe zwo vha zwithu zwo nkwama nga nḓila i si yavhuḓi
ngori musi avho muthu vha tshi ṱuwa ndo vha ndi tshi khou ṅwala Mulingo University wa ṅwaha wo fhedzisela uri ndi wane degree yo tou thoma. Zwa ḓa zwa kwama nga maanḓa na dzi mvelele ngori vha sa mubebi vha muthu vha tshi khou sapota nga maanḓa. Ende ndo vha ndo takalela uri vha swike hune vha ḓa vha vhona musi hu tshi vha na mafhungo a dzi graduation dzine dzoṱhe a vho ngo kona u dzi vhona. Ndi kha ḓi tou humbula musi ndi tshi ṱoḓa u ita honors iṅwe ya dzi thero ya nda songo tou i phasa zwavhuḓi nga nṱhani ha hezwo. Nda fhedzisela ndi tshi vho tou ṱalutshedza malecturer vho Professor Saidi hanengei university. Vha vhone vho thusaho ngori vha tshi nḓivha u bva murahu uri ho mutshudeni ndi mutshudeni ane u ya kona zwithu zwawe. Nda fhedzisela ndi tshi khou isiwa kha dini vho Professor Omara Ojungu vho no ḓirisia na vhone zwino. Dini vha nthusa uri ndi kone u registera honors. Fhedzi u ya phanḓa ndi tshi ya kha dzi honors nda kona u phasa zwavhuḓi, nda ndi khou phasa nga dzi distinction. Namusi ndi tshi vho ya kha masters yanga ndo ita nga ṅwaha muthihi madzuloni a miṅwaha mivhili na yone nda ḓi i phasa nga distinction. Nga nṱhani uri ndi muthu ane ndi a kona u focusa nga maanḓa kha zwithu. Fhedzi hezwo zwithu zwo xelelwa nga mubebi zwo vha zwithu zwe zwa nkwama nga nḓila i si yavhuḓi lwa tshifhinga tshilapfu nga maanḓa. Vha ḓa vha alusiwa nga mukalaha, ndi mini zwe vha guda zwone kha mukalaha? Kha mukalaha ndo guda zwithu zwinzhi nga maanḓa. Mukalaha ndi nga tori partly ndi vhone vho ita uri ndi funese nga maanḓa mafhungo a dzi science nga nṱhani uri namusi vha songo ya tshikoloni mukalaha vha muthu ane vho shuma nga maanḓa makhuwani, vha shuma kha dzi khamphani dzenedzi dzo no nga vho Isco na vho Transnet. Vha tshi gudisiwa zwikili zwo lugisa zwithu. Fhedzi hezwi vha tshi vho vhuya nga nṱhani ha biso vha vhono tou vha handyman wa muvhunduni wa vhoriṋe. Vha tshi kona u ita zwa mavothi, vha tshi fhaṱa dzinnḓu, vha tshi lugisa zwithu zwo no nga dzi radio, vha tshi lugisa na dzi goloi tshiṅwe tshifhinga. Ende nṋe nda ndi tsini nga maanḓa navho. Hayani rari vhana vha vhaṱanu na muthihi, fhedzi nṋe nda ndi tsini nga maanḓa na mukalaha ndi tshi vha feiva nga maanḓa. Zwa ita uri ndi gude nga maanḓa zwithu zwe vha tshi zwi ita. Hezwiḽa zwithu na namusi ndi kha ḓi zwi ita, namusi ndi professor zwa zwino ndi kha ḓi sera nga fhasi ya goloi nda i lugisa. Hayani ndi kha ḓi ita mushumo wanga wa carpentry. Muthu a ḓa nda muthola a ḓa a ita tshithu ndi tshi sedza ndi sokou pfha ndi sa fushei, ndi sokou pfha uri nomani o fanela ndo tou tshi ita nga nṋe muṋe. Nga nṱhani uri ndo aluwa ndi tshi shuma na mukalaha mishumo minzhi nga maanḓa. Nga maanḓa zwithu zwi tshi vho ḓa kha zwithu zwo lugisa dzi radio, dzi fridge na mini na zwoṱhe zwa vha uri zwo no vha nga maanḓa u ya kha mafhungo a dzi science na dzi goloi dzenedzi zwa ngudisa nga maanḓa mafhungo a science ndi tshi vho ya tshikoloni. Hezwi ndi tshi vho ṱanganyisa na zwe nda vha ndi tshi vho tou funziwa zwikoloni na zwe nda vha ndi khou gudisiwa nga mukalaha, zwa vha zwithu zwine zwa vha uri zwo no ntakuzwa zwa mpe hafha hune nda vha hone. Zwine nda nga tou zwi amba ndi zwa uri vhabebi namusi tshiṅwe tshifhinga vha songo dzhena tshikolo vha vhathu vhane vha na nḓivho ine vho tou i tshila, ine heiḽa nḓivho i vha i nḓivho yavhuḓi nga maanḓa kho alusa vhana. Nga iṅwe nḓila ndi khou ṱoḓa u sumbedzisa kha vhaswa uri vha tea uri vha thetshelese nga maanḓa vhabebi. Na mukegulu namusi vha songo ya tshikoloni hashu rine ri tshi aluwa ho vha hu na kumini library. Mukegulu vha tshi kuvhanganya dzi bugu, vha vho ḓowelana na mathitshere vha tshi vhafha dzi bugu. Tshiṅwe tshifhinga ri tshi vhuya na dzi bugu zwikoloni dza dzi tshi pakiwa kha kuṅwe ku library nyana hanefhaḽa hayani. Hezwi tshiṅwe tshifhinga u tshi khou borea u tshi bvisa bugu hanefhaḽa wa vha tshi khou ḓivhala. Vhathu vhane vha tshi funa nga maanḓa tshikolo, ende zwi tshi ḓa kha mukegulu ndi vhone vhane vha sa ṱoḓi no u pfha hezwi zwi tshi ḓa kha mafhungo a tshikolo uri u dzule u tshi khou hoṱola kana mini. Vha ḓo u gidimisa vha u isa kiḽiniki, ha vhuiwa na iwe wa isiwa tshikoloni hapfi u fanela ya tshikoloni ngori wo nwa mushonga. Vhone vha tshi khou aluwa no fhumula vho fhumula nga maanḓesa,
tshifhinga tsha musi vha tshi kha ḓi tou vhidzwa no pfhi simi vha tshi funesa nga maanḓesa zwa tshikolo kha ri ḓo lavhelesa ṱhuṱhuwedzo ya u funa pfunzo yo bva ngafhi ngauri vho ita no sumbedzisa zwa uri profesa muṅwe o zwi vhona zwa uri hai hafha a vha ngo tshimbila zwavhuḓi mara ngauri vha tshi ḓivha uri havha mutshudeni ri tshi sedza rekhodo yavho ndi muthu ane a vha uri vha khou kona nga maanḓesa kana zwavho zwo dzula zwavhuḓi kana ndi u bva hanefho kha mugagulu ngauri vha tshi dzula vha tshi tou kombetshedza muthu uri a ye tshikoloni kana a fune pfunzo ya zwo bva hanefho zwa dovha zwa bva na kha muṱani in general ngori mukegulu vha tshi funa nga maanḓa mafhungo a pfunzo mukala na vhone vha tshi funa nga maanḓa mafhungo a pfunzo ende mukala vha tshi funa nga maanḓa uri gudisa zwithu hashu ra ri tshiri mugivhela nṋe nda tshi funesa na u tamba na bola ri tshi bva ri tshi ṱoḓa yo tamba bola mukala vha tshi ri no a u yi bolani wani i sa thurwa u vuwa wa thoma wa shuma hafha yene ri ḓa ri khou shumisiwa zwishumo henefha layani hezwiḽa zwithu zwo ri gudisa zwithu zwinzhi nga maanḓa ndi zwa vhukuma nda ndi muthu wo fhumula nga maanḓa nda ndi sa suku amba unga zwa zwino vhathu vha mbona kha dzi TV ndi tshi khou amba ndi tshi khou ḓisumbedzisa no isa nḓivho vhathuni no funza nda ḓifunza nga maanḓa henefha dzi university mara ndo aluwa ndi muthu we nda ndo fhumula tshifhinga tshinzhi ndo fhumula zwezwa zwi tshi vha zwi tshi khou ringa ṱhohoni wavho zwithu zwa dzi science nga maanḓa nda tshi funesa nga maanḓa physics sa izwi ndo ḓisumbedzisa musi ndi tshi thoma hezwi i tshi vhoya kha dzi grade dza nṱhanyana nda ndi tshi funda nga nḓila ine tshiṅwe na tshiṅwe nda ndi tshi sedza nga side ni la physics uri hezwi zwithu zwi tshi khou itea nga nḓila ndi zwi ṱalutshedza nga nḓila ḓe zwi tshi ḓa kha science ndi zwi ṱalutshedza nga nḓila ḓe zwi tshi ḓa kha physics ndi hezwo zwithu zwi tshi vha zwi tshi khou ringa muhumbuloni tshifhinga tshinzhi musi ndo fhumula fhedzi mukegulu vho vha na tshipiḓa tshihulwane nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo o funa tshikolo mukala vho vha na tshipiḓa tshihulu nga maanḓa zwi tshi ḓa kha uri gudisa zwithu na vhutshilo in general mukala vhashu vha vha sa anḓani na zwithu zwi songo ḓaho dza dzi tshi vhuya nga maanḓa zwi tshi ḓapo vha tshi kaidzesa nga maanḓa nga bo 2000 ngei ndi hone ha takuwa thandela ila ya Y2K kha ri ḓo lavhelesa uri ho vha hu thandela ya mini ho vha hu khou itea mini zwavhuḓi hanefhaḽa fhethu kha mafhungo a Y2K ho vha hu tshi khou sedziwa mafhungo uri musi ri tshi bva kha miṅwaha he ya vho 19 mini ri tshi ya kha he ya vho 2000 hu na zwithu zwinzhi zwine zwa vha uri a zwi tsha ḓo shuma nga nḓila ye zwa vha zwo tea zwi tshi ḓo tea u shuma ngayo zwa zwi tshi khou bva zwi khou fana nyana na zwithu zwe zwa itea zwa zwino musi ri tshi vho ḓa kha ṅwaha wa 2024 musi dzi mitha dza muḓagasi yange mahayani dziṅwe dzi tshi vho tea uri dzi resetiwe na zwithu zwo imaho nga u ralo nga nṱhani ha uri vhunzhi ha zwithu zwa zwo itiwa hezwiḽa zwine hapfhi ndi u programiwa ho shumisiwa dzi nomboro dzine dza thoma nga 1 then hu tshi vho ḓa ṅwaha une wa vha u khou thoma nga 2 vhunzhi hezwiḽa zwithu nga iṅwe nḓila for lack of a better word zwa vha zwo xedza muhumbulo zwa ita uri hu itiwe mini zwi thome u programiwa nga vhuswa u ya phanḓa ndi hafho hune vhunzhi havho rasaintsi vho ḓa he vha thoma u vha involved kana u thoma u shumisa zwithu zwine zwanga zwa IT uri hu programiwe zwithu vhutshilo vhukone ya phanḓa zwavhuḓi hu na vhathu vhe vha amba uri hu ḓo vha vhufhelo ha shango nga nṱhani uri vha sa khou pfesesa uri from u bva kha science ezwi zwithu ri zwi ṱalutshedza nga nḓilaḓe uri ri tshi swika kha ṅwaha wa 2000 ri tshi vho ya phanḓa hu ḓo tea uri hu shanduke mini zwi tshimbile nga nḓilaḓe wa amba ngavho a zwi konadzea uri sa ambe nga muḓagasi ende na ino mbekanyamushumo nga si vale ri songo amba nga muḓagasi tsho ri swikesaho kha load shedding ndi mini u bva murahu hu na nga ṅwaha wa kha ndi tou thoma nga murahu nga musi hu sathu vha na muvhuso hoyu wa democracy kana muvhuso hoyu wo thomiwo nga president vho Nelson Mandela hezwiḽa kale vhunzhi ha vhathu vha vha si na muḓagasi mahayani na nṋe ndo vha muṅwe wa vhathu vhe ri tshi aluwa tshivhulana ho vha hu si na muḓagasi muḓagasi we wa vha hone muṱukuṱuku wa u tshi isiwa kha makhuwa na fhethu hune a dzula makhuwa na henefha mamagani ane a vha uri vhunzhi hao o vha a vhathu vha makhuwa
then hezwi hu tshi vho thoma mushumo muvhuso hoyu wa democracy ha thomiwa program kana thandela ine ya vhidzwa upfi ndi ya rural electrification, ndi thandela ya nḓisedzo ya muḓagasi kha vhathu vhe vha vha sina muḓagasi u bva kale, vhane vhunzhi havho ho vha hu vhathu vhatswu vhane vha katela na vhathu vho no nga vho riṋe. Hu tshi thoma iḽa thandela iyi ha vha uri ho vha hu songo ho itiwa thandela ya dzi ḽaini dzo isa miḓagasi, a hu ngo itiwa thandela yo fhaṱa zwiko zwa muḓagasi. Zwa fhedzisela hezwi zwi tshiya nga 2003 ha vha na document ye ya itiwa ine ya vhidziwa upfi ndi white paper on renewable energy ya 2003. Heiḽa document ya sumbedzisa uri ri ḓo vha na ṱhahelelo ya muḓagasi arali ha sa fhaṱiwa zwiko zwa muḓagasi zwiswa. Then vha muvhuso vha thoma program yo fhaṱa zwiko zwa muḓagasi zwine zwiko zwa hone zwo vha midupi na kusile. Ha vha na dzi thaidzo nnzhi nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u tshimbidza program yo fhaṱa hezwiḽa zwiko zwa muḓagasi. Zwa fhedzisela zwi tshi khou vha na dzi delay kana zwi tshi khou lenga u ḓo ri ḓisedza muḓagasi. Ha vha na mafhungo a dzi corruption dzo ambiwaho na zwithu zwo imaho nga u tou ralo, na dzi tshelede dzi tshi khou u bva kha budget, dzi budget dzi tshi vho fhira dzi tshelede dze dza vha ho itiwa dzi mbetshelwa nga muvhuso. And then ha dovha vha futhi na mafhungo a uri hezwi zwiko zwa muḓagasi zwo ita muḓagasi nga malasha vhunzhi hazwo zwa sa khou lugisiwa nga nḓila yavhuḓi u bva murahu. Ndi hafho he zwa thoma u tshinyala, zwi tshi vho thoma u tshinyala zwi tshi ṱangana na hezwiṅwe zwe nda zwi amba, zwa sia ri tshi vho vha na muḓagasi muṱuku une wa fhedzisela u sa khou kona u ya kha shango nga vhuphara nga tshifhinga tshithihi. Uri hu kone u tsireledziwa zwiko zwo ita muḓagasi, ndi hafho he vha Eskom vha ita khumbelo kha vha National Energy Regulator hune vha tea u ita hone khumbelo yori ri khou humbela uri ri ite ri tshi tsima muḓagasi nga nḓila yo imaho nga uri, zwi tshi khou bva kha luṱa lwa thoma, lwa vhuvhili, lwa vhuraru uya kha luṱa lwa vhurathi, uri ri kone u tsireledza hezwi zwiko zwa muḓagasi. Ndi hafho ho thomaho mafhungo a zwithu zwine ra zwi vhidza uri ndi load shedding kana u shumisa muḓagasi nga u tou sielisana. Shandudya, zwifhinga zwa musi ri tshi khou ya khethululo ri khou wana muḓagasi ḓuvha na ḓuvha, wa vhona shanduka mini? Zwo iteaho ndi zwa uri nga kha dzi ngeletshedzo dze ra ḓivha ri tshi khou ḓisa kha vha muvhuso, dzo katela dzi ngeletshedzo dze ra vha ri khou dzi isa kha muphuresidenthe na dzi minista, hu tshi vho ḓa na minista vho Ramuhupa vha tshi vho vha minista wa muḓagasi. Ho vha na pulani ye ya itiwa nga muphuresidenthe ye ya vhidziwa upfi ndi Energy Action Plan. Heiḽa pulani ya yo sedza kha uri hu khou tea uri hu fhelisiwe mafhungo o shumisa muḓagasi nga u tou sielisana. Then pulani ya thoma u tshimbidziwa ri tshi khou ḓi thusa na riṋe vhaṅwe uri hu tshimbidziwe mafhungo nga nḓila yavhuḓi kha vha Eskom nga hangenoni. Zwithu zwo iteaho ndi zwa uri ho vha na u lugisiwa, vha muvhuso vho fha vha Eskom tshelede uri vha kone u badela tshikolodo tshine vha vha natsho, ngori tshiṅwe tsha tshithu tshe tsha vha tshi tshi khou ita uri hu vhe na thaidzo hetshi ndi tsho uri vha Eskom vha tshi khou tea uri vha wane tshelede yo lugisa zwiko zwa muḓagasi, mara fhedzi nga nṱhani uri vha na tshikolodo tsho bvaho kha musi vha tshi khou fhaṱa midupi na kusile, na uri dzi masipala dzo vha dzi sa khou vha badela, vha tshi vho tou ita zwikolodo, vha tshi ri vha tshi wana tshelede vha tshi shumisa u badela tshikolodo, vha muvhuso vha mbo ḓi vha fha tshelede vha ri hai hezwi zwa tshikolodo ri ḓo vha ri khou ni badelela, vheiwe isani phanḓa no lugisa zwiko zwa muḓagasi. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo thusaho. Zwa zwino zwiko zwa muḓagasi a zwi khou tou tshinyala u fana na kale. Na musi ri tshi vho ya dzikhethoni henefha ro vhona hu khou thoma u vha na vhukhwine kho tshinyala zwiko zwa muḓagasi. Ha dovha havha na zwiṅwe zwithu zwine zwa vha kha Energy Action Plan zwine na zwone zwo ḓi thusa uri ri vhe hune ra vha hone zwa zwino. Na musi dzi khetho dzo no fhirai na zwino a hu ya thu vha no shumisa muḓagasi nga u tou sielisana. Hopefully ri tshi ya phanḓa zwi ḓo vha zwa fhele hezwo shumisa muḓagasi nga u tou sielisana.
muledzi une vha nawo kha vhaswa namusi vha nga amba navho vhaswa vha ri mini ende ndi khou takalela nga maanḓesa ngori ha vhaswa vha khou ambiwa navho nga muthu vhane vha ri vha hafho hune vha vha hone vho ḓi thoma vha tshi lisa kholomo fana na vhaṅwe vhaswa vhane vha khou lisa kholomo ri tshi khou amba zwa zwino. Tshithu tshihulwane ndi tsho uri pfunzo ndi ifa ndi tsho thoma vha tea uri vha i dzhiele nṱha nga maanḓa u thetshelesa. Ndi na tshiimiswa tshine tsha tou pfhi Professor Mamtsheli Foundation tshine tsha vha tshi khou thusa vhana vhaṱuku zwikoloni nga maanḓa. Ndi dzulela u vha vhudza uri a huna tshithu tshine a huna mushonga une wa fhira u thetshelesa vhabebi kana vhathu vhahulwane ende ri tshi amba nga mubebi ri khou amba nga muthu muṅwe na muṅwe ane a vha uri ndi muthu muhulwane hanefho hune wa vha hone na vhathu vhane vha vha khou vha dededza vhadededzi henefha zwikoloni vha tea uri vha thetshelesiwe nga maanḓa nṋe ndi thetshelesa vhadededzi nga maanḓa na vhabebi. U tshi vho ya dzi yunivesithi henengei hu na zwinzhi hu na maḓikiṱa nge dzi yunivesithi ra ri tshi ya ra swika ra tshina awara nthihi ra humbula uri bugu dzi khou vhidza ngi ra gidima ra humela dzi buguni u songo ya wa tshina latsha hangei maḓikiṱani. Tshithu tshihulwane muthu u fanela u sedza uri goal ndi mini kana tshipikwa tshawe ndi mini vhutshiloni. A huna tshi sa konḓi zwithu zwoṱhe zwi bva kha uri muthu o ḓiimisela u swika ngafhi no itesa nga maanḓa zwithu zwine muthu a zwi funesa. Namusi hezwi vha tshi dzhia dzi career ngei zwikoloni ndi dzula ndi tshi vha vhudza avha vha re kha dzi grade 11 na dzi grade 12 uri muthu kha nange zwithu zwine a pfha uri u ya zwi funa nga maanḓa ngori hezwi a tshi vho ya ngei tshikoloni u ḓo pfha a tshi vho to zwi ḓiphina ngo zwi ite hezwiḽa zwithu. Namusi a tshi vho ya mishumoni u ḓo vha a khou to ḓiphina u fana na nṋe ndi a ḓiphina nga mushumo wanga. Vhunzhi ha vhathu vha zwi ḓivha uri arali hu na zwithu zwine zwa ntakadza u fhira zwithu zwoṱhe shangoni ndi zwithu zwine nda zwi ita ndi mushumoni na hayani ndi khou amba zwa zwino hune nda dzula hone a thi shumisi muḓagasi wa Eskom. Ndi shumisa muḓagasi une ndo to dzhenisa dzi solar panel nga nṋe muṋe u bva kho designer nda ita zwithu zwoṱhe nda dzhenisa na dzi battery na dzi inverter nga nṋe muṋe u bika hu shumisiwa gese a huna muḓagasi wa Eskom. Zwithu zwine solar system ine nda i shumisa yani ndi kona ino controla nga founu ndo dzula henefho ndi a kona no i controla nga founu ndi seli ndi a kona u tsima muḓagasi wa nnḓu yoṱhe ndi siho nḓuni nga nṱhani uri ndi funa zwithu zwine nda shuma ngazwo ndi hezwo zwithu zwine nda nga zwi amba. Professor ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tsha u vha ḓuvha na madekwana avhuḓi. U livhuwa nṋe. Khezwo mthetshelesi wa Phalaphala FM avho ndivho Professor Samson Mamtsheli vhane hafha kha zwa muḓagasi vha tou vha makhonya vha songo mangala musi vha tshi ḓo vha vhona na huṅwe kha dziṅwe dzi televishini kana kha dziṅwe dzi radio vha tshi khou amba ndi ngauri vha tou vha makhonya zwi tshi ḓa kha science na technology. Ri khou vha livhuwa nga maanḓesa vho swika fhano nḓuni dza khasho. Mthetshelesi wa Phalaphala FM na vhone ndi khou vha livhuwa vho vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo u ṱalela havho zwo ita uri mbekanyamushumo hei i vhe ya tshipentshele musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou ya mafhungoni a uri ya vhuṱahe ha kona u tevhela mbekanyamushumo ri ya dzedzo bva kha Miss P na mubveledzi Jones Mr Lavalava kha madekwana avhuḓi Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.